tenkerewo, wabia 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 tenkerewo nami. Wabia tenkerewo, 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 wabia Ndawe, sewe, daramani. Ndawe uwo, awo, waifanda. Ndawe uwo, awo, waifanda. Ndawe uwo, awo, waifanda. Ndawe uwo, awo, waifanda. Ndawe, shewe, daramani. Thokozani emakhaya, thokozani balaleli. Amakhosi izulu lokhulumayo. Umageba Ndawe izitha usithole isikandaba ilembele incamanye malembe khaliphaba uzulu umnyama ondlela mhlophe kaphunga namageba. Makhosi. Today ngizokhuluma about Ndawe because ngithe mangenza the previous video, a lot of people were requested me to explain further the origin of Ndawe. I think ngiyengawenza lama video previously. However, other people azange bawabona kahle. So it was a request ukuthi gogo siyacela ukuthi explain kahle Ndawe because previously you only touched base the origin of Ndawe and so forth. So today ngizo explain about ukuthi labantu okuthiwa amandawe bangobani, babuya kuphi, kwenzakaleni ukuthi thina singamangoni namangoni sizibone vele sesomndawo. Ndawe. Thokozani bogogo, makhosi amakhulu, nethunya, abantwana bethunya. You know, before ngiya further nje ngicala, a lot of people because of indoctrination, ngasho ngithi thina silahlekile bantwana basekhaya. Yabona izimvu mazilahlekile zingenamelusi zi all over. Yithi because kwafika labamhlophe bayichange ireligion yethu. Bayichange bayenza ukuthi ibukeke ihamba nobumnyama, bayenza ukuthi abanye abantu bacabanga ukuthi amadimoni. Shuthi siye sapendwa ukuthi umuntu nje cultural osachuba isintu sakhe go against iNkolo kaJehova. Yayibona into enjalo. And mangizwa kahle abomkhulu mabangitshela mina bayasho ukuthi abelungu mabafika la umuntu omnyama wayenamandla, lamandla lawa amangazayo because bebathi bona mabeza ngesibhamu sasiba trigger through spiritually siwina izimpi. So basibuza ukuthi umuntu omnyama owathathaphi amandla angaka. And then bacala actually before kuliwa bokuwabantu abafika la izweni lethu bazenza abantu bokuhamba basiphathele izipho in the exchange of culture yethu, in the exchange of spirituality sethu, in the exchange of religious yethu. You understand that umuntu makafika azenza umhambi makafika azenza umuntu omuhle ongezanga ngodlame, and then basiphathele whatever lokhu bebakuphatha from Europe ukuthi thina sibatshele ukuthi okay inyanga yini, and then amandla siwathatha kanjani, who is our God, who our angels, and ama ancestor wazi ukuthi masiwina kanjani izimpi sizincoba kanjani, like basakhe all that information from us. Base ke bayeza neBhayibheli
base bayasidoctrinate actually futhi bebasibulala masi practice our culture and our religion basibulala abomkhulu bathi bebabulawa bebafostwa ukuphatha iBhayibheli ngenkani inyanga they were forced ukuthi ziyekele ubunyanga and then base-ke abantu ngoba uNkulunkulu nethonga likhona kunokuthi igazi selichitheke kangaka base benza ukuthi okay fine I think ngoba ubunyanga ngeke buphele abantu abaningi bayinyanga base bathi I think the best thing ngcono-ke siyenze yona lenkolo yabo and then that's where kucale amasonto kuthiwa amazayoni yabona oshembe abo-ZCC wonke lamasonto lawa spiritually and amapostori yabona into ezinjalo ukuthi okay lobunyanga bethu kunokuthi sibiyeke ngoba calling it's a calling sase sibudivethela ezinkonzweni that's why kwaqala lapho-ke ukuthi izangoma zazishintsha igama bazibiza ukuthi abaprofethi bagcoka iy'ngubo zesonto ukuthi noma belungu bababona kube ngathi hhayi it's part of the religious uyayibona into enjalo so in actual fact what I'm trying to say ukuthi umprofethi nesangoma yinto yinye uyayibona into enjalo and then kuye saba namasonto womoya sibe namasonto ukuthi okay inyanga zazikhona kodwa bebayifihla ezifu they are healing through i-prophetic and then amakhambi bebawakhipha kodwa mawuya endumbeni uzosithola sigcoka amajazi yabona lamajazi wethu lawa engihlala ngikhuleka ngawo lawa ayellow na-blue kwaqala lapho-ke ukuthi sokuba namajazi izambatho inyanga zakudala bomkhulu bethu that's why then they diverted ukuthi sibe namajazi iphika omnazaretha yonke leyo nto leyo because of bebabulawa baze benza ne-act ye-witchcraft yayibona into enjalo witchcraft act ukuthi nje kwatholakala ukuthi umuntu uyinyanga bekaboshwa noma bamsasazele nabanye abantu bakubo ukuthi abulawe yayibona into enjalo ukuthi kuyaphi le nto so manje 2000 and ithi ngithi now in 20th century sesicakeke kakhulu to the effect yokuthi abantu mabanobizo basazifihla sokuba ngathi inyanga zingqolile imithi ingqolile izangoma zingqolile kahle kahle isangoma umprofeti bekangekho kudala into esayidoctrinate abubelungu ondlebe zikhanyilanga ukuthi singabulawa sase thina sizibiza ngokuthi singabaprofeti yayibona into enjalo sase sakha amabandla wamapostori namazayoni sigcoka-ke umuntu onesithunywa esiblue isonto lakhe belimbatha izambatho ezi-blue of which loyo muntu loyo kwakuwumuntu most ohamba nabondlondlo bamanzi uyayibona into enjalo and then umuntu ogcoka isambatho esontweni esi-green besazi ukuthi loyo vele inyanga yamakhambi ihlahla zakhe zokulapha wayezithola in the land uyayibona into enjalo bese abanye-ke base bathi ayisigcoke iy'mpahla eziyelo ukuthi kwazeke ukuthi ulo muntu ogibela iy'ntaba alanda amandla wakhe ey'ntabeni makayokhuleka kumvela incange kumenziwa konke uyayibona into enjalo phela kwakudala thina sinazo iy'thunywa zezulu abomnisa imvula uyayibona into enjalo there was another time la bengi-explain-a khona deep ukuthi iy'thunywa zomkhathi zimbatha kanjani o-grey i-grey imeruni yaphindela futhi iye ngalesithunyweni somkhathi kwayona i-blue nayibona into enjalo ngaze ngasho ukuthi lezi zinto zonke amajazi abathi bazi-identifye ngawo ubona ukuthi uma udibana nabantu umuntu umbona kanjani ukuthi unesithunywa esiso umuntu umbona kanjani ukuthi unesithunywa esiso ningakhohlwa ukuthi ubunyanga bubuye emandulo iy'ngubo zazingekho iy'mpahla bezingekho kuthe makufika kabelungu base-ke bayacala-ke amazayoni namapostori ukuthi okay inyanga egcoka isembatho
esiyelo, siyazi ukuthi loyo muntu loyo umuntu othanda ukugibela iy'ntaba ayokhuleka. Inyanga ewumnisa imvula, siyazi ukuthi loyo muntu loyo sizombona agcoke u-grey noma u-maroon noma i-blue, yes, nayo bayayigcoka bomnisa imvula. I-blue ingale emanzini iphinde ibe ngale ey'thunyweni zomkhathi. Yabona into ezinjalo. Base umuntu futhi ogcoke ijazi eli-red, siyazi ukuthi hhayi sizombona-ke naye futhi uyawela ngale ukuthatha amandla ey'ntabeni, ngoba labo bantu labo most bahamba namabutho, bahamba nomnono, yabo, iy'thunywa zentaba, nayibona into enjalo. And then kwaba khona ukuthi abanye bazidivayida bathi hhayi thina-ke siyizangoma sizagcoka amajazi amhlophe. Then siyazi ukuthi loyo muntu loyo unamandla wamanzi, yila bantu abakhona ukukhomanda amanzi, ngoba kwakudala bebakhona kuyizangoma zezulu. Labo bantu sasibabiza ukuthi bayizangoma zezulu, njengoba namhlanje sithi izangoma zezulu amakhosi weshoba. Yayibona into enjalo. Manje uma uyisangoma sezulu uthwasa ini? Amakhosi weshoba. Yayibona into enjalo. Yilabo bantu labo esibabiza ukuthi ama-astrologists. Uzowabona manje base bayayishintsha-ke bagcoke iy'ngubo ezimhlophe, abanye bagcoke iy'ngubo ezi-blue kakhulu, ama-astrologists. Yayibona into enjalo. And then wabakhona amajazi, bantwana basekhaya. Sazidivayida kanjalo, siye emasontweni ukuthi sikhone ukuphila. And then manje ngoba isithunywa akusinto eze ngenkolo, isithunywa sasilokhu sikhona kwakudala, abalozi bebalokhu bakhona kwakudala, amakhosi wayeloku ekhona kwakudala. Into eyashintsha nje ukuthi okay, manje la bantu abaso bazozi-identify-a bagqoka kanje, laba abaso bazozi-identify-a ngokumbatha in a certain way. Nayibona into enjalo. Kodwa-ke silahlekile bantwana basekhaya, because now ngiye ngabona ukuthi kuba ngathi kuba ne-confusion phakathi kwabantwana bomoya, ngoba kwakudala amakhehla wayekhuleka nezalukazi nezanusi babekhuleka na-before abelungu bafika, basho ukuthi imvula isondele inini, basho ukuthi kuzoyenzakalani, basho ukuthi kuney'khukhula ezizayo. Kudala zikhona, kudala ama-astrologists nawo izangoma zezulu kudala zikhona. And babekhuleka kunomkhubulwane noma osipha uthingo likaNkosazana, osipha nenzalo, osipha nemifino ney'hlahla zonke ezigcwele. Uyayibona into enjalo. Lo namhlanje bambiza ukuthi Holy Mother God. Uyayibona into enjalo. And then uNkulunkulu wethu umenzi wako konke, umvelincanyi, umlenze munye, usonzwaphi. Uyayibona into enjalo. uJehova loyo, umdali wezulu nomhlaba. Nayibona into enjalo. Sasikhuleka, sikhuleka namhlanje sesiyadivayida sithi ingilosi yelanga, ingilosi yenkanyezi, ingilosi yenyanga. Loyo muntu loyo mase sirepha everything simbiza ukuthi ukhukhulwane. Nayibona into enjalo. Uma uthe ukhukhulwane siyazi ukuthi ingilosi yelanga, ingilosi yenyanga, ingilosi eyenkanyezi. Nayibona into enjalo. So okay, ingilosi yamanzi wonke ayisikhombisa emhlabeni unomoya. Nayibona into enjalo. So bebelokhu bakhuleka okhokho bethu, i-religion yethu yabulawa. Kwathiwa-ke manje nangu uJesu Kristu, we all shall follow uJesu Kristu. Uyayibona into enjalo. Well, asazi ngoba izinto ziyenzeka emhlabeni, mhlambe khona vele uJesu Kristu khona. Yayibona into enjalo. Kodwa ngoba sesikhule vele kuthiwa uJesu Kristu uye inkosi nomsindisi, uyindodana kaJehova, uye okuvulela amasango kuJehova. Kwathola ukuthi abomkhulu-ke manje they had to adopt that religion, ukuthi whatever bayenzayo ey'thunyweni zabo, ebunyangeni babo, they go through uJesu because they were killed if they were not doing that. Iqiniso laziwa uJehova, umninimandla wonke, umvelincanyi, umdali wezulu nomhlaba. Base bayasidivayida, mabaceda basidivayida ukuthi amaTsonga azonde abeZulu, amaNdebele ahlale wodwa, amaXhosa ahlale wodwa. Uyayibona lento le, asali ukuthi we were divided nakudala kunezimpi, but manje basebenza kwaba worse ukuthi nje siyamaZulu asizwani
namaNdebele, asizwani namaXhosa, uyayibona into enjalo. Angali uShaka uye weza nazo lezo zimpi lezo, kodwa manje i-religious yethu yase imosheka lapho kwaba khona ukudonsisana, uyayibona into enjalo. Ngoba uma uthi uyabheka uMndawe, kahle kahle ngizokhuluma ngomNdawe, kula ngicala khona yonke le nto le, uyayibona. UMndawe owamaNgoni namaZulu, I mean namaNguni, ucolo, owamaNgoni namaNguni. And amaNguni amaXhosa, amaNdebele, abeZulu namaSwati, nayibona into enjalo. And namaTsonga nawo ayawela kumaNdawe, yilabo esibiza ukuthi amaNguni, yayibona into enjalo. So simuntu munye, because ningakhohlwa ukuthi before kuba khona i-KZN la eSouth Africa, abantu bebala eSouth Africa, it was only amaKhoisan, the Khoisan people. And then sathi masifika siloku sehlele e-KZN, kwaba khona ama-tribes, yabona, abanye babusa la. Niyayibona mosilembe nje balicalile, they are showing us ukuthi kahle kahle it was one nation, okunama-tribal, ukuthi okay laba yini abonyambose, laba abozwide, laba abozulu, njalo njalo, yayibona into enjalo. But sonke besingekho la eSouth Africa, sibuya e-Afrika, imvelaphi yethu sonke ibuya kuphi? E-Afrika. Sase siyazigrupa ukuthi oZulu bahlala la, onyambose uzobathola le, ozwide uzobathola le, njalo njalo. Kwase kuba khona izimpi zikaShaka-ke, zase uShaka watrya ukukhonkhara wonke abantu, all these tribes, ukuthi kube yizwe eliyi-one, yabona into enjalo. But esimeni sokuthi manje bekasahlukumeza abantu kakhulu, abantu abaningi base bayabaleka-ke, baphuma amaZulu, amanye waya e-Afrika, waphuma amaZulu, amanye washona eMozambique, waphuma amaZulu, amanye washosholoza le eZimbabwe. Bese wena namhlanje masikuhlola noma sikufemba, liphume iNdawe, lithi licela ulungisele ukuthi wena you are not related to iNdawe, but you are iNguni and iNgoni person. Yebo ukuthi silahleka kuphi? Hayi mina gogo, akumelanga ngiliphuze ngiliphalaze. Amathonga ami bathi ngingaliphuzi ngiliphalaze, ngoba uma ngiliphuza ngiliphalaze, it's not godly. Then okhokho bakho bakunika siphi isikhwama? Sabelungu or esabo? Asali vele, the past 200 to 300 years, they were diverting into churches, angisho, because of the situation. Now, in this 4th century, bazwile, icilongo likhalile ukuthi inkululeko sesiyitholile, sekubusa umuntu omnyama. That's why manje kubukeka wonke umuntu aku-awakening, wonke umuntu kuba ngathi uyathwasa. It's because manje sokubhadalelwa zonke lezi ay'kwelede 300 plus years ezomsebenzi ongathathwanga, nemisamo ingqolile, amanzi amnyama agcwele, kuhlangahlangene. So they come into awakening to this generation ukuthi they appoint almost to each household ukuthi lo sizom-appointa ukuthi asilungisele umsamo wethu, lo sizom-appointa ukuthi akhiphe amanzi amnyama, lo sizom-appointa ukuthi enze lokhu, lo sizom-appointa ukuthi abe inyanga, lo sizom-appointa ukuthi athathe isikhwama sethu aqhube ngaso. Yebo into enjalo. So bese kwenzakaleni-ke? Sokuvuka-ke ukhokho owathi because of indoctrination wayewumthandazi, wayenebandla, aney'thunywa zentaba, anomdawo wasemanzini, yayibona into enjalo, anamakhosi, bese akuphi umsebenzi, yayibona into enjalo. Ingakho-ke sowusibona-ke sokungathi sabaprofiti manje, sesigcoke lezambatho, sigcoke lokhu, sigcoke lokhu, sigcoke lokhu. And because azange sisakhona ukupractice isikhathi eside, leli khehla lichamuke likunike ubuthandazi, likunike iy'thunywa zentaba, likunike lokhu nalokuya. Elinye ikhehla nalo lithi nami ungangishiyi ngaphandle ngoba ngiyigazi lakho. Ungakhohlwa ukuthi umuntu uney'bongo ezi-4. Unesibongo kubomalume kama, unesibongo kuboma,
unesibongo kubomalume kababa, unesibongo kubobaba. Angisho? So kuyenzeka ukuthi umbathwe abantu abayi-4. However, bazoba khona laba abayi-2 abaphambili abaphusha umsebenzi bese le enye i-4 iza as i-support. Yebo bakhona abantu abambathwa abantu abayi-2 kuthiwe ugogo nomkhulu. Most of the time vele kuzophuma ugogo nomkhulu. But laba abanye isikhathi masiloku siya ubunyanga bakho mabuloku buchubeka bayeza nabo bathi thina-ke thina sikuphathele lokhu, thina sikuphathele lokhu. I think abantu abaningi baye badideka ngohambo lwami, my journey. Baye badideka kakhulu ngoba mina ngumthandazi, ngumshumayeli, and then ngiyawela kubaprofethi, ngiyawela kuzangoma zezulu, and astrologist, uyayibona into enjalo. Ngiphinde ngibe nobunyanga, amakhosi, uyayibona into enjalo. Ngibe nayo umndawo, and umndawo wami wathi mawufika azange kumndawo oyi-1 ngoba I'm a descendant. Yazi angifuni ukukhuluma kakhulu akusi-right, but azange kube umndawo oyi-1 ngoba mawuthi uyayilanda le emuva kulaba ebasekhaya bamaXhokwa nalaba babesuthu bathi thina umndawo wethu sathi masiqhubeka ngokusebenza besiwenza emanzini. Boba secret siwenzela kuphi? Emanzini, siwuphothula. Nabo abezulu base bayayilandelela leyo nto leyo. Kodwa as Nguni's, before, prior everything leyo ukuthi kufika umlungu, uMndawe wayeparulwa, inyanga yayiparula uMndawe. And because of indoctrination, it was hard ukuthi abantu baperforme ubunyanga properly ngendlela. Ngoba wayoshaya ziphi igubhu, kuparulwe kuphi, kugidwe kuphi, intwaso idliwe kuphi. Base bayelinka nani nenkolo ukuthi okay, ngoba sokunzima-ke ithonga kumele lizwisise lalikhona, base bayayenza lento ukuthi sizoyithatha lo msebenzi kodwa sizowuthatha ngani? Ngokwenkolo. Why manje in this 4th dimension abantwana bonke, ngathi bonke 75 to 80%, if not 90, bonke abantwana abaku-spiritual awakening bambethwe ngingathini, okhokho babomkhulu or ukhokho kakhokho. Why kuvuka abantu abadala bale bafuna ukuthi manje sesikhona sicela umsebenzi? It's because lesikhwama lesi za-abandwa kudala 300+ years makufika belungu neBhayibheli. Abantu azange basakhona-ke ukuthatha ubunyanga obuphelele obeqiniso. People were forced ukuthi babe emasontweni, kube abashumayeli, kube abathandazi, kube abaprofethi, bagcoke amajazi, bagcoke izambatho ukuthi basebenza abantu babalapha emanzini, abanye isamakhambi noma bawasebenza kodwa bebambatha amajazi wesonto bazifihla ngawo, amajazi agreen weyinyanga, amajazi ngiwabalile. Ungaze ubuyele ngale muva ku-YouTube yami ukuthi uthole sonke isitori kahle. So uMndawe ngishilo, yebo khona utholakala in the central of Mozambique. Abantu bakhona abanye baseZambezi, abanye baseZimbabwe. Amandawo kulawo athola khona, even naseSwatini bakhona kule ndawo ebizwa ukuthi amaTsolo. And enye into engifuna ukuyikhuluma ngoba sesi-doctrinated kakhulu, abanye abantu abazi ukuthi le gama elithi Ndawe, what does it mean? Kusho ukuthini ukuthi Ndawe? And Ndawe itself means a lion, but it's a Shona language. Mawuthi Ndawe yibhubezi. So uliphupha kanjani? Umkhulu ukuphathela kanjani indwangu yakho eyibhubezi? Bayeza bakuphathela ibhubezi, bayakhombisa ukuthi wena unomndawe. But wena usese-forced in 2023 ukuthi wena uzophothula njoba nabo baphothula. Umndawe ukabili. Umndawe kwakudala babemuparula mabathatha ubunyanga nobungoma. Bese laba abantwana okuthiwa amagedla, kwakudala inyanga zamagedla-ke ezingabi yizangoma. Kwakuba nesikhathi
la bayakhona ezizibeni sebabizwa abondlondlo bayolanda amandla wabo, la sebahamba nembuzi khona emanzini kuyophothulwa ini umndawe. Bese izangoma, abaprofiti, the astrologists, umndawe bawuqala le ekuparuleni, bese bakhuphuke nawo-ke ngoba umndawo omkhulu ujulile, angisho, bese bagcina ukwenzani ukuphothula ngani ngembuzi kubobani, kubondlondlo bamanzi sebayonikela ngayo emanzini ukuthi nayi isilwane engikuphathele sona. Namhlanje sesizibiza ukuthi thina sabaprofiti angisisangoma, uma uyisangoma unqobile, uma uyisangoma uyathakatha. Yazi there's a yin and a yang emhlabeni, there's a yin and a yang. Ungaba umfundisi but inkinga yakho kuzoba a yin and a yang. Bakhona abafundisi abathakathayo, bakhona abaprofiti abathakathayo, bakhona abazalwane abathakathayo, kunabafundisi abathwele, kunezangoma ezithakathayo, kuney'nyanga ezithakathayo. Futhi-ke baphinde bakhona abantu abayinyanga abangathakathi, bakhona abaprofiti abangathakathi, bakhona abafundisi abangathakathi, bakhona abazalwane abangathakathi. That's why ngithi inhliziyo umuntu yena kune-yin and a yang. Yabona mina me-Pisces and masitayisane vele sine-yin and a yang. Umuntu unokukhanya nobumnyama, but kuya ngawe ukuthi wena lesipho abakuphe sona ukuthi ube inyanga usisebenzisa kanjani, lesipho abakuphe sona ukuthi ube umprofiti usisebenzisa kanjani, lesipho abakunike sona ukuthi ube umfundisi usisebenzisa kanjani. Because of ubugreedy, because of yonke into icale ukuthi umuntu abe greedy, bese-ke usathane amvakashela. Usathane wayevele khona bakudala, akusinto esicala ukuyazi manje ngabelungu. Ubumnyama bobulobu bukhona, ingilosi yobumnyama beyikufikela-ke, singathi usathane ngoba simazi ngebhayibhili. Ingilosi yobumnyama uma ikufikela-ke, uma usugreedy, wena ubona ngathi hhayi abantu baphela lapha kumazulu kakhulu, ithi-ke mina ngihambe ngiyothwala ukuthi abantu bagqwale la. And makhosi, mawusuthwalile-ke kula somoshe zonke izinto khona, so ithonga lakho soligcilaza selikusebenzela ngendlela efunwa wuwe, hhayi ngendlela okumele lona lisebenze ngayo. Nabo labantu abakunike yonke the spiritual gifts, so uyabagcilaza-ke ubafaka ey'gubhini. Nabo abafundisi, because of ubumnyama, buze-ke umuntu athi hayi ibandla lami aligqwali, mina angeke ngihlulwe i-Grace Bible Church, yayibona into enjalo. Ithi nami-ke ngihambe ngiye kwamhlaba uyalingana. Yabona into engichazayo ukuthi siyabagceka, kodwa-ke inkonzo uma ingasagcwali siyabazi ukuthi bakuphi laba iy'nyanga ezihamba nobumnyama. Sesiyofuna ukuthwala-ke ukuthi isonto ligqwale, iminikelo ube mningi. Abantu bathayide nge-10%. Cabanga nje uma uhola 40,000 per month, leyo 10% ushiye esontweni, uyoyishiya kuthiwa uNkulunkulu ukuthi kumele uthayide nge-10%. Wona soyopha umfundisi imali yabantwana aboma, ngibheka, boma 15,000 per month. 15,000 per month ukuthi isitulo sakho sibekwe phambili, sikhavarwe ngelaphu elimhlophe ukuthi ubonakale wena ukuthi ubalulekile esontweni. Aningitshele-ke bayingaki abantu bebakwenza lokho kodwa abasekho kulawo masonto, bagcwele wonke lo mhlaba. Omunye sekakwelinye isonto nalapho uyofika ukhiphe leyo 30,000 uye kwelinye isonto nalapho. Why ungahlalanga kulelo sonto forever? Ngoba phela wena uyayikhipha imali ye-tithe. Ukuthi khona lento ekushisayo ukuthi awuphili kulelo sonto lelo, akuphileki. Uzophuma uya kwelinye isonto. Yazi it's rare uthole umuntu omzalwane othi mina ngangena kule sonto namanje ngisasonta kule sonto. Yo, maybe out of 100% it's only 20%. Umtshele wena ube honest ukuthi hayi mina ngahlala iGrace okokoko until ngaze ngagugela khona. It's rare.
uzongena la ukhiphe koshumi uhambe uye la ukhiphe koshumi uphume uthayi la abazalwana bangiphathe kahle uye la ukhiphe koshumi kwakhona emazayoni uyangena la hayi bayathakatha la uyaphuma la kwakhona epostori yabona into ezinjalo asikho lapho namhlanje. Hayi angithandi ukushumayela but ngizama ukulungisa ingcondo yomuntu omnyama ukuthi asikhuleni bantu abamnyama, asikhuleni. Yabona bomkhulu bethu bakhohliswa by force, you understand, but thina we are learned, we are educated, and we are very smart, and sinamandla wokuba abaholi. Yabona masingayicala la ukuthi sizazi ukuthi singabobani, singabi nanamahloni of who we are, then naseParliament izinto zizohamba kahle. But njoba sisazinyaza ukuthi sabantu abamnyama, ayikho into izohamba kahle nakubaholi bethu. Kumele sizithande abantu abamnyama, sikhumbule imvelaphi yethu, iculture siyenze nasebunyangeni. There's nothing wrong ukuliphuza uliphalaze, mawuqeda uthatha ubunyanga bakho buphelele, ube umisa Imvula, ube nomndawe, umndawe kaNzunzu. And the people don't know, hayi mina nginenzunza. Icala lapha ekuparuleni, mawuyoparula usuke uyoparula uNzunzu kaNdawe, Ndawe. Angihambi nobumnyama, angiforce abantu ukuthi benze ubumnyama njoba nina nithi mawuyinyanga uhamba nobumnyama. Self-initiates. Nami I was a self-initiate for almost 3 years before ngithatha isikhwama sami umsobumnyanga. Ngahamba ngayothatha isikhwama sami esiphelele, ngadla intwaso yomnguni kahle iphelele. Abomkhulu bathi bayayidinga ngoba yazi kubuhlungu kanjani, benginyanya lento ukuthi benginabantu engenza nabo i-self initiate, ne? Ngithi ngiyambuza umuntu athi sekana 12 years useseku self initiate. Kuleyo 12 years leyo uye kulomthandazi lona wamnceda for 1 year, wasuka waya komunye umthandazi wayofuna lokhu, wasuka waya mawuthi yacounter, hey umuntu sekabala abathandazi aba more than I don't know, but akekho umuntu oku self initiate oke wahamba umthandazi aba less than 3 or 4. Because uya la athi uzoncedakala akupheleli, uya la athi uzoncedakala akupheleli, aye la omunye sekaze sekudlula naku 5 yabantu ungena kulamanzi usijothi kuzalunga, ungena kulamanzi. It's because bafuna umndawe wakho kusikokwana wena, because of manje ubheke ukuthi abantu bazothini. Idlozi lakho lifuna umndawo, lifuna uyoparula umndawo, lifuna intwaso yomnguni, because wena you belong in that society yokuthi mawuyinyanga uhamba nobumnyama, uNkulunkulu umvela incane akaphili kuwe. So uzoloku ungena uphuma, kodwa akulungi Nkosi yami, akulungi ngoba wena phela uyingcwela. Ngisho wena ugcoka ingubo ezimhlophe, ngiyazigcoka ingubo ezimhlophe kodwa intwaso yesiZulu ngiyenzile, amakhehla ayifunile, ngingumnguni mina ngwakaZulu and futhi ngumSwati. Nangale basuthini bayayidla intwaso, nabaTswana bayayidla intwaso. Namhlanje wena awufuni igazi, ithonga lakho alifuni igazi. Liphi? Le 19th century leli belidoctriniwe. Okhokho bakho bafuna ukukunika impande yakamampela, bese uyaqhubeka futhi ube uye umthandazi, uqhubeke futhi ube umfundisi, uqhubeke futhi ube yonke lento. But wena ke ulapha ukuthi lezi ezenze so zihamba nobumnyama. Uyaliphupha iBhayibheli layo njengoba ngishilo ukuthi Ndawe word mean a lion in Zulu. I mean in English. It's Ndawe in Shona. But ngesingisi means a lion. Bakhombisile ibhubesi. Hayi mina gogo but angifuni ukuba yisangoma. Mina ngithanda le ukuthi ngenze ithunya. Yebo bakhona ebeza vele nengilosi ezihamba kube yithunya, bese baba yizangoma zezulu, babambe ishoba. Abanye kumele badle intwaso yesisuthu, bagide isisuthu bese bayophothulela. But makube unomndawe lo ufuna ukuthi uyoparula, angeke uyomparula umndawe ungabanga nentwaso
yisinguni. Nilabantu laba enifuna ukuyikhala ephezulu, bese umuntu kusasa izinto zakhe mazingahambi kahle, bese aphoca inyanga, athi uMaZulu ayikho into ayenzayo akasebenzi. Nayibona into enjalo. Idlozi liyasho ukuthi ngifuna ukuparulela umndawo uyofemba. Wena uyafika lapha la uzolungiselwa khona umndawo, awufuni ukugida wena. Ufuna ukuhlala ubhale u-4, uhambe umikiswe emanzini uyoparula. Hayi guys, mawungasi-ready awusi-ready. Mawungasi-ready awusi-ready. Ukuthwasa kunzima. Ukuthwasa kunzima. Noma ukuphakamisa ithunywa kunzima. Noma uphothula amakhosi sozowuthatha ubukhosi bakho kunzima, ayikho into ezalula. Singo-model si-too much, sifuna yonke into ibe easy like i-internet. Yayibona, ansho vele sisithwasa ngani? Yini? Senithwasa ngo-YouTube. Makumele-ke ungene uyophakamisa ubunyanga bakho, hayi wena ngeke ukhone kunzima lokhu, hayi mina ngifuna ukugida. Kanti isangoma yini? Ngoba kwabona abaprofethi bayagida, mabaqula mashaya igubhu, umoya ufuna ukuthi isigubhu ushaye ugide lapha esontweni, umoya uqubuke ukhulume. What is the difference between umprofethi nesangoma? Because it's one word, but during indoctrination sisathi abaprofethi izangoma. Namhlanje senifuna ukuyenza i-division yokuthi kunabaprofethi kunezangoma. Why are you doing that, my beautiful people? Why are you doing that? Why siyicakekisa? Hhayi-ke, mina anginayo inkinga. Uyibyphasa ubungoma, angikuforce. Uzakwenza lokho futhi makube vele ithonga lakho lishilo yathi wena kumele uthathe isikhwama sonke siphelele. And ungafuni ukusithatha, ngicela ungezi la kwami. Ngicela ungezi kimi. Ngoba kusasa nilabantu nisikhuluma kabi nithi asiyazi into esiyenzayo. Kodwa makube lakho ithonga vele lishilo ukuthi kumele uphakamise ithunywa. No, most of the time labo bantwana labo ebeyithunywa ngeke ngakhuluma ngaphambilini ukuthi most of the time abantwana okungamelanga badle intwaso imilanjwana. Kodwa imilanjwana khona eminye uthothi idlozi eliphilayo liyakhona ukulungisa, umuntu wakhona agcina athola isikhwama sonke siphelele sakubo baba. Kodwa makube vele khabo baba bayakweleta, most of the time beza vele ubathola sokuba abomndawo bakuphi basemanzini. So ukuthi vele mhlawumbe uzoba umthandazi bese uyenza amakhosi uhambe-ke sokuphothulelwa kuphi emanzini. Kodwa ma umntwana ushadeke kahle, abazali bakho bathelana ngenyongo, bayihlaba inyamazane. Ma okhokho bakho sebakuphi isikhwama, hayi wena ufuna ukukhetha ukuthi hayi mina ngithanda lesi ngathi singcono. Yini laba enigcwala la elokishini? Nigcwale nje nilokhu nigcoka amadu, nigcoka amaseshe nizula, east west, kiwa le, endumbeni dololo, kiwa le. Awazi or ukuhlanya or ifeshini ukuhlala ubugqwele, kodwa umuntu wakhona uyambona nje ukuthi isithunywa asikho nje la. Nje angazi ukuthi sokuyifeshini, abantu bayagcoka ubuhlala. Yazi nami sengiba namahloni nokugcoka ubuhlala. The way bugcwele ngakhona ubuhlala, kiwa le. Abantu abaphethanga kahle into zabo. Kwazona izangoma ezithwasayo eziparulayo khona abangalungiselwa kahle, abangalungiseli abantwana babantu kahle. Ugidisa abantwana babantu uyobaparulisa mango ubadlise nentwaso engasi-aligned, engasi kahle. Abantwana abantu bafike baqakeke endumbeni, bahlekwa umhlaba wonke bese maceda benzani bayoyifuca ngotshwala. Angazi ukuthi lo mhlaba esiphila kuwo sifuna ukulungisa kanjani isizwe esimnyama. Angazi ukuthi sifuna ukulungisa kanjani. Yayibona into enjalo. Okay, before ngihamba ithi ngikhulume about ama-symptoms ozowathola ebantwaneni, like izinto ozozibona ma kube umuntu onomndawe. Ngoba abanye abantu bayangibuza la, gogo, hey mina kunzima gogo, nginawo ama-symptoms, mina gogo ngiphupha lokhu, mina gogo ngiphupha nalokhu. Kodwa nje umuntu wakhona masumtshela ukuthi hayi sokumele uphethe-ke Ndlovukazi, abakini bafuna so, uyakuphilisa. Why bafuna ngenza into eso? Mina angiyifuni into eso.
Ngizonitshela-ke bantwana basekhaya ukuthi amaphupho azokukhombisa ukuthi wena unomndawe lo ofuna ukuparulwa yimaphi most of the dreams ozowabona. Most of the time you'll be dreaming of a white or an Indian or a very dark foreign people, sometimes even speaking a foreign language in your dreams ongayizwisisi. Yizi izinto amasayini ukuthi unomndawe loyo. Remember amandawe ingakayikude. Abanye beza ngasho mani kulama video ami okucala ukuthi abanye bebeza lana eAfrika uthola ukuthi ama-foreigners amandiya yonke lento le. So vele uzoba nawo lawo maphupho lawo. Mhlawumbe umndawo wakho uzozwa kuwumuntu omhlophe, umndawo wakho aze kuyiNdiya or umuntu nje odark obuya ngale eAfrika, ngoba sonke nje vele siyimvelaphi yase-Afrika. Amaphupho ozowaphupha lawo ma unomndawo lo ofuna ukuparula lo wakanzunza. And then uzophupha futhi amanzi clean, amanzi phela umndawo clean. Ma uparula umndawo awuye emanzini angcolile lawa agcwele la eGoli. Kufuneka amanzi very pure, clean. Amanzi mawabona esimeni sakho samaphupho clear. Uyazi ukuthi umndawo-ke lo okumele uparule. And uphuphe of water animals, uphuphe amaphupho wama-water animals. Note that ukuthi it's also umndawo. Uphupha inhlwathi, amafishi, omamlambo, the snakes, yabona, or ama-visions of snakes, lawa amakhulu, lawa sacred, yayibona into ezinjalo. Wazi-ke ukuthi umndawo loyo. Or uphuphe nje amalabhu anjengabonjeti, ipalo or any nje ama-foreign cloth lawa ongawa-understand ukuthi maphi, uyazi ukuthi umndawo-ke loyo. Or sometimes uzophupha usemanzini abandayo, uthi noma uvuka vele uvuke nawe ugodola, ubanda, uthi uyazithinta uzizwe ukuthi uyabanda, wazi ukuthi vele bowuhambile amanda wakho bewakuthethe uyile lapho spiritually emanzini. Yabona? Bese physical signs ezikutshengisayo ukuthi wena umuntu onomndawo. Like ngathini, I don't know whether bethi sicale la. Ma umuntu wesimame uzoba nenkinga, abanye baba nenkinga eyokuzala. Uzothola ama-miscarriage, abantwana bayachitheka. Those are the signs ukuthi unayo umndawo. Kodwa abanye yebo bayakunika abantwana, but abantu abanomndawo ababi nabantwana abaningi. Most nje abandluli naku-3. And abanye ababi nabo abantwana nhlobo. Baba instead baba nabantwana umntwana aphile ashone. Uyazi ukuthi loyo muntu loyo so sekanomnono wentaba, noma umntwana angaphili nokuphila ashona sesiswini sokumndawo, sokumnono wakuphi wasemanzini. And i-menstruation yakho most of the time uba nama-cramp. Icycle yakho nje uba nama-cramp, especially on a full moon. Yabona into enjalo. And umchamo wakho uba buhlungu, unokuchisa sometimes, and most of the time mawuya kubo doctor bazoloku bathi unama-fibroids, umndawo loyo. Yabona into enjalo. Leyo nto iyenzeka nasebantwini besilisa, umchamo wabo nebladda yabo ibe buhlungu, umndawo loyo. Umndawo-ke loyo. All those physical signs, umndawo. And sometimes noma umchamo wakho uchisa, uthi uya kubo doctor bangakhoni ukukusiza nje. Uphuza i-medication yakho kodwa awupholi. Yayibona into enjalo. And most of the time uyindoda noma umfazi uzozwa la ku-waist yakho uba nama-waist problems. Kuba buhlungu nje la efigeni yakho, mangasama-cramp, uhlala ukhathele, kuhlala ngathi uyaqobeka la esiswini, kuyasinda la emuva emqolo. Kubuhlungu la, yabona nje yonke le part le. Makubuya kuphatha uyindoda noma umfazi, umndawo loyo. Yebo into enjalo, umndawo. Sometimes kube buhlungu
ubone na ukuthi awusakhona ukuma noma ukuhamba mase ikuphethe i-waist, umndawe loyo. And uhlala womile, uhlale uwome engathi ungahlala uphuza amanzi after amanzi, amanzi after amanzi. Abanye-ke sebayiphuzela utshwala after utshwala, umndawe-ke loyo, amanzi. Uhlala womile, thirsty most of the time. And i-eyesight yakho sometimes iba blur, ayiboni kahle. Like yabona umuntu mayimvula mayini iglass ukuthi kuba njani. Into enjalo nje ugcwala amanzi amehlo wakho, umndawe-ke loyo. Une-headache engapheli noma uphuza i-medication like i-headache yakhona nje yazini yini migraine, umndawe loyo. Yebo into enjalo. Umndawe nje uhlupha into eziningi. And umndawe, it can also affect your umzimba wakho, uku-affect ukuthi uhlale ungasi-right nje, umuntu ohlala akhathele, umuntu nje ongasathandeki, kwa into zakho zey'mali zinokubopheka, kwa i-sex drive yakho ayisabi right, njengoba ngishilo nayo i-fertility cycle yakho ayibi right, umndawe-ke loyo. And-ke ukuhlola umntana womndawe kunzima, especially if uzohlolwa umuntu ongazange waparula umndawe noma umuntu ongenanzunza, kuba nzima. So most of the time abantwana abanjalo masibahlola umndawo wabo bayazifihla, bese size siyenzeni, sibafembe ukuthi sithole kahle ukuthi le mimoya yabo nalabantu abadala bathini. Abantu bakhona bahlolike, yabona abantu abangena ndumba thundumba, umuntu athi angikhona ukukuhlola, kusuke kunzunzo ayifihla kanye nomndawo. Ungakhohlwa ukuthi unzunza akezi kuwe straight, uthumela umndawe. Unzunza makeza kuwe uthumela ubani? Umndawe, kuza umndawe. So that mawuhamba uyoparula umndawe-ke sokuba lula ukuthi manje ungene kubo bani? Kubo nzunzu, noma sikuphothulela umndawe ngokwamakhosi ngayo nale mbuzi emanzini. Vele ukucala yena loyo mndawo, bese sekavula isimo sani sakanzunzu. Angeke ubypasse umndawe bese wena uthi unonzunza. So sibulawa ukuthi sizitshela ukuthi siyazi singazi. Sizibulala ngokuthi sizitshela ukuthi siyazi singazi. Buza mawungazi, buza ithonga lakho, buza abantu abadala, buza before wena uzokhuluma la ku-social media ukuthi ningibheke kahle mina ngiliphuzanga ngaliphalaza, kanti laba abaliphuze baliphalaza kanjani? Siyesihogweni, siyisihogo yini masiliphuze saliphalaza? That's why ingcondo zenu ziba hafu. Jikiti ningabaprofiti, jikiti niyagroove, jikiti yiloku, jikiti yazi. Futhi mina imihlolo ngiyayibona, ngiyayizwa. Umuntu uzahamba azenze into zomoya, dikereke tsa diphiri in kodwa akukho kumlungelayo. Uye emanzini uchapha abantu abaye emanzini, ungene empophomeni, yonke lento le akukho kulungelayo. It's because lento le wena ongayifuni kumele uyenze yona. Inyanga enjani engasebenzisi igazi? Indlela zokuthwasa ziya ngosiko lakho. Abanye abantu igazi mabaliphuza baphuza lenkomo, abanye abantu bayaliphuza vele baliphalaze badle namacatha. Abanye abantu igazi abaliphuzi baliphalaze, bageza ngalo igazi lembuzi, bese bathathe igazi leli elembuzi balithele kugobongo, bese bayalidla lapha kugobongo. And mabaceda ukudla lelo gobongo lelo, still liyaphuzwa lelo gobongo lelo, uphuze uphinde uphalaze ngalo, kunenyongo nayo igazi lembuzi. Si-lost. Ngiyathula mina ngithi bathi laba amandawo bayaliphuza baliphalaze, laba amakhosi but lona le gazi lembuzi siyalithela lapha
egobongweni sithele inyongo ukuthi labantu bakho bakhona ukuphila la. Bazophila kanjani ungabaniki igazi lembuzi? Ungabaniki inyongo yabo nesilwane sabo? Yoba yiphi inyanga wena mhlawumbe uyothwala vele usebenzisa igubha, sazi izinto eziningi la ngaphandle ziyenzeka. Why ungayeki ithonga lakho liyisebenzele uyenze yonke iprocess kahle? Ama-gate avuliwe, sinama-passport. If vele kumele ubuyele la abokhokho bakho, like abeSuthu nabetswana most babuya eZimbabwe. Why ningayi niyoyenza niyothola umndawo proper nibuye nisebenze? AmaXhosa abuya kuMngoni eZimbabwe most bahamba nasesiZulwini bahamba. Why ningafuni ukuparula umndawo? Always mina ngihambe ngiyoniphothula umndawo. Mangiceda ukuniphothula umndawo, izinto zenu still azilungi, niyahamba ningikhuluma kabi. Yes, ayikakenzeki le nto leyo, but it's gonna be like that. Khona abantu vele abaphothulayo kuphela. Kunabantu okumele vele baparule, baliphuze, baliphalaze, baze bayongena nangale emakhosini baphothule. Mawuhamba namakhehla ayithiwe elinye ikhehla lingale elinye lingapha, vele kwamele ukwenze konke. Amakhehla wayehamba kwasemandulo atravula ayoyenza lokhu, baphinde abantu abadala bamthumile ayoyenza lokhu. But wena manje self initiation awenzi nix, wena uhamba ungcwele wena uhamba noJehova. And I've noted ukuthi labantu abazibiza ukuthi ama-self initiation yibo abaphoca ubunyanga. Yasinithethe lento yobuzalwane nayiletha la entweni zomoya. Manje sokuba ngathi I remember izangoma zingakabi ne-freedom, zingakagcwali, bokhona kuthiwe amazayona wasi-right, abazalwane baholi. Manje sokuthiwa abantu abaliphuze baliphalaza sebafana namazayoni, bese abazalwane-ke sibona sebenza lezi ezama-self initiation. Kuyahlekisa, yazi bazalwane, ngiyabukela nje, ngibukele ngithi people are really lost. Mina I will tell you-ke mawunomndawo ukuthi kwenzakalani. Umndawe uza nezalukwazi. Most of the time umndawo wani owezalukwazi. Izalukwazi yizo eziza namanzi. Umndawe uqala makube especially kuphumile ukuthi vele bawufuna ukwenze ngokosiko, ukuthi uyoliphuza uliphalaza uparule ukhona ukufemba, kumele uqale uyenze leyo process, ulungisele izalukwazi kuqala. Bese mawubuya-ke ngiyakuthatha-ke mina ngiyakuhlambulula, sengiyazigeza-ke lo mndawo wakho manje, ngiyazigeza izalukwazi zakho. Ngiphakamisela iladi lakho, uphakamisa ithunywa-ke manje, uyabahlambulula abangakagezeki, uyabageza amanzi amnyama, uyawageza, ugeza umsamo, uyenza yonke into, uphakamisa ithunywa zakho manje, uzilinka nani nomndawe wakho. Bese makube vele uyare descendant esebukhosini, sigcina ngani ngokukuphothulela ini amakhosi. Uyayo entabeni, uyayo emanzini, uyayo entabeni, uya elwandle. Futhi lapho-ke umndawo wakho sekaflowa kahle-ke manje, izalukwazi zakho seziflowa kahle. Mayolwandle kuyavuma, mayezibeni kuyavuma, maya kuphi empophomeni so kuyavuma. Bese masiceda ukukuphothulela-ke for isintu sakho, ngoba abanye abantu uthola ukuthi noma uparela umndawo bazofuna ukuthi uphothule. Bese masiceda-ke sesigcina ngani, abanye, not everybody, abanye babe yini, izangoma zishoba. Mina I think mina ngikhuluma eyami ijeni. Mina ngicale ngayoparula umndawo, ngabuye ngalungisa isimo sami seyithunywa zonke, ngaphakamisa iladi lokuthandaza. Mangiceda ngahamba ngayophothula amakhosi. Mangiceda ukuphothula amakhosi, ithunywa zami zonke ezentaba nezamanzi, naye umndawo wasemanzini, ngoba umndawo awufani. Kunalo oparulayo, kunalo ophothula ngembuzi, khona oweyinkukhu, khona owembuzi, owabondlondlo. That's why ngithi ngikhuluma nezinto engingazazi. Khona wezalukwazi owembuzi, khona wani owasemanzini. Umndawo lo ngiphothula ngawo emanzini ey'zibeni, wabondlondlo bamanzi. Ogqina-ke loyo, angeke uqale le bese mawuceda sesiyarivesa sibuya, uqale ezalukwazini, ukhuphuke njalo, uphothule. Bese mawuceda-ke if you are ubusangoma bakho yilapha bobu-astrologist, ngigcine ngabo-ke mina, izangoma zezulu, ithunywa zomkhathi, ithunywa zentaba, ithunywa zezulu. Ngabamba ishoba, faka ibheshu. Mina ngifuna ukuyikha half.
izinto zenu ziyanilungela. Hayi ithi ngigcine la namhlanje bantwana basekhaya benginitshela mina ukuthi umndawo yini. Umndawo ubuya kuphi. Ngicela ningadideki, ningayivumi futhi ne-division between abaprofethi nezangoma. Umprofethi nesangoma into eyi-one. Ngoba isangoma noma sigidile sadla umnguni, masibhula lapha phansi kusebenza ini? Abalozi. Isangoma asifundi ithambo, so le thambo leli lisho ukuthi noma zowalahla amathambo phansi, kodwa kukhuluma ini? Kukhuluma umlozi la endlebeni zakhe, huyo omgayidayo ukuthi manje kuso, la kuso, la kuso, la kuso, la kuso. Sangoma zibhula ngomlozi, abaprofethi babhula ngani? Ngomlozi. Noma niza la kimi ngawalahla amathambo phansi, kusuke sokubashore ini? Lo mlozi wami ukuthi ngikhona ukuwenzani? Ukukufemba ngomthandazo. Asishiye la namhlanje bantwana basekhaya. Makhosi amakhulu. Ndawe, Shewe, Ndaramani, khanya lilisile. Ngisazoqhubeka, sisaya kude. Amen. uNkulunkulu abe nani, anibusise.